Nanda Vata ki City Veni Ratulala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Sabula bena turanga keina marama mai viti singa po ro waiti ko endai ta bo bina bina ka bo le bun da ruma mai ndona madau e ka bini bo rombuka si bina ba na tolu na miniting wa Santa Rosa e San Francisco gona non da bata era sati ko talenga ngona we kandera da ubai tabi e na waseninga una go mer bulango di kemuni ka ba maruta i kemuni tiko na lo mani vida na wa and the way samati tiko kina na singale bun dai ana itala tala lal Muhammad tiko talenga una isi mati wa na tamada ni visa ke kemuni na turanga ke na marama ni samati ko nga mai so era sara so era wororongo tunga mai na singale bun dai bina ka lebu mai New Zealandi bina ka lebu mai Aucklandi ke mandona kandara wororongo tiko mai kato na singale bun dai baka kina mai Australia bula bina ka Francis mai Canberra mai waga bula bina kalaveti ni bula bina ka talangana wororongo tiko mai top and northern territory mai Australia bina ka lebu na sema tiko mai na bonua boeta merangwa na Pasifika na wasa Pasifika na tumasela mai majuro tiko kina na kando e pelimbotiana kandabu weka bula binaka don bula binaka mai American Samoa don bula binaka talinga Western Samoa binaka bole buna sema tiko mai niwe wata keina ya tukuka na singale buni kwa tatomana tiko no davingaravi na ibalanga ukena tukutuku eso me binga ni tike kemoni enda waraka na tukutuku na nonda banua kena be saiburubura na tinikarua na kaloko na singale buni dai na radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai.
E sa ula na bo hanara to sere mai vandra mai ngaulo mai viti era boga bo yeti kona kanda era sabi boga maru tagi tiko ni koa boga bimbi ana radio Bula Duavata San Francisco bula bena ka peli semani bula bena ka peli na boga lebu na sema tiko mai laila da kauni valu bula bena ka rungu tungona raki e tokelau sa lola matuani vina ka boga lebu nanga rabitavi vina ka boga lebu talengana sema mai vina ka boga lebu na bewe kani laila da kauni valu mena atu tokelau muria tiko mea na i tukutuku na i tori ka tinai boga raita ka tali tiko ngama ni rungu tiko nanraki na ve atu anu mai na atu kuka rungu tiko yanra ke vina tiko e kabi tiko ni singa boga rombuka mai ka na singa lebu indai mai viti sivini tini kandua na miniti na nonda yo sininga una ne ve boga maru ta ngor to sembare na basika mai Australia ia boga bina karto nanga basika da boga bina tiko ve na sabon da romai na ila gola ngoni singa boga danga uda nonda bata en radio Bula Duavata laitia tamaimbeka kuna tinga o koe wa samai ba walangi ba yau I'm happy thank you ia pena ka bole puna na marau na ka bole puna happy lom sita banga ni andra kemani pena ka bole puna bena no mitu mai na ka bole puna sema mai bodo no mital tunga kino losalini deo mai Alaska gonga buni sei mai tonga rewa bula pena ka malumo ana ni bula pena ka matagali ngonga en benga ya Nuda Secondary School sa bola ka toy rabia bina ka bole na sema to mai malumo bina ka bole moni bona no mitali tunga kin nga sinibuli Keda star keira na nei mami ndu mata bole o yo bina ka bole na binga rabia sa bola ka ni daba nembaki bina ka bole eroni ratabola ni andra totoka na vingarabi totoka na singa ni kuenda da beta na muani madawa totoka talenga na nomuni be semati mai and radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti Keda Vata mai
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kanda o ren no tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalanga ni kena le waka suburia ni nanomu yaya mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka na ngola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos ni mbula. Ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka ya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vei matangali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua tatni gelago bata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina vitu sai vitu tolu dio tolu duo limono se o nga wale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rotoli dili botaka ni ke mukatalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa kina vato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na nonda Vata ke City Veni Raturala. Sengaida
E tō mbula vinaka nanga sinivuli e Mbenga Enuda Secondary School mai Mbenga. Vinaka wale ke muni kede nanga sinivuli. Vinaka wale una itabi ngarabia na mbakingo. Abula saratiko ni daba. Na veterongi era nango lebatiko na vakanda ke ira nango nebuli na ibuka tangendinge de duindui. Era nango leba na mbakingo. Vinaka wale busara, vinaka wale malumu. Vinaka wale buna sebisa matitiko mai. Na radio Bula Duavata. Malumu ana. Lebu kana tuni mata totoka tunambula e pinaka lebu kata-kata toko ngango na nraki dila pinaka saratongo na mata ni singa mai Gisborne mai New Zealandi na singa lebu endai pinaka lebu na sematiko mai lebu na sematiko mai na nonda bata na singa lebu endai na nraki daumaka tiko na nraki na muani madha oko e batanga na singa na noa dundi toka na mata ni dangi le taiki me toka lau ke na toka lau waliku tan raba toka na nonda bia tu enu mai viti pinaka lebu ni bula pinaka saka ibu suka taka toka ngwa Santa Rosa ni sa sibitongona ba na ruasanga bulu katolo na miniti and the sematiko mai na nonda Vata na radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata kai mai lebu kana tuni mata. Me volia back in donongu life insurance policy? Nakakil nito tani katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palinlay.
in time saranga mai so ang kali wara ka tera tunda wara ko tongo au sa ro ro dengo pambinaka Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ito niti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buko lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay City Veni Raturala. Serene ilai bikuli.
Pinaka bo lebu na siya matiko may nasinga lebu inday, lebu sa ratiko na itukutuku lebu talinga na baka nini pinaka, kaya na baka bula. Anda na baka rorongaman, dabi na italatala Lal Muhammad, sa bola katungon na baka nanan, unisinga ni sudu tiko talanga na kena sere, na kena itukutuku. Na sere rada ulang atay so, na ibu katawa ratu na sipi moderno. O yan ang gana. Enduatan ni ko kilati ko na italatala Lal Muhammad. The lost. Kenda na iba katawa, ang sa tal may weekenda. Lestel may nabos ni kalong ketu na banggo chisu. Kendo na iba katawa nga. Laiba manda na diwa sang mulka diwa, laiba karamay nandua. Saya alichi. Laiba tu nandua chikong ko. Abali kenda via kaulo tu chiko pertania ke na bonotan taleso. Ebina kangur. O ko manda nga menda lang nga nito ni bangor na wekanda sinraw chik. Amale kanan renre. Sinraw na ko chik. Lost image in our church today. We are not going out, my friends. Then we cry, our census has gone down, the Methodist Church. How may be that? 200,000. No, 200,000. Ange lutu chumai. Sange bidang ko? 192,000. Oh, tamani. Alagui be. Kaya bangangan doon na sir ni Walele mo angwe. Na iba katawara more than no. Sino more than no? More than no. Geba na si Piera, sesetu. Abuna Wesley indo na ruana Bula South. Ang gebuna uchu angka. Na sir lebungo na iba katawara more than no na si Piera. Sesenong itu da gendo siang atal-tala. Ora si Piera more than no na iba katawara sesetu. Sakandi na ba kaya Asese nga na iba katawa sa mo der nasib. Dabi sotang man lang ni serengo. Amen. Trawale tabo rongon tiko be pasta Lal Muhammad en singale wenday na sipi sa mo der sipi. Kanay wata wer sese. Ngon radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai. Maravini korone nau Mai butu katuongo koiau Luku bulangai rangi minaka Mata lau nindarai kiwasa-wasa
de nawe kangu mai na tewa Ni bosota ni umai vakasereka Vakaya tu mo eleka leka Dua na singau na ngaila kita lema Buanilo mai na bua ke apa cooking gura mate na baravi ke ina tewa bula bena ka ele bukana tuni mata totoka tiku mai kere vila kata toka na singa dau maka tunan raki mondre bena toka na dangi es Gisborne mai o New Zealandi bena ka le pedeli nangina dola bena ba rona mena kasi bena ka lebu le na itasi to vanga bula bena ka totoka na bengarabi wala tu mo ko totolo na bengarabi ia binaka boka lebu toka ingali wise weka bula binaka wa bula tunga ningo na warta isibuni sabu weka na sali da kasar tikeri ia boka ni binaka na bengarabi na mo ni madongo Samuel Betala bula binaka weka bula binaka binaka boka lebu na bengarabi dende ndangai rongo tal na domo gorie binaka boka lebu kabagalebu stiko na buli dola binari tamaya kalau ngatari na bagalebu na pingwarabi lom si tabanga awabo kumay bagaruan na italatalongo binaka bagalebu tukuna tukungama lom si na daw bagarongo lom si tabanga o kwen daw bagay tabi talengamay en buku na italatala al Muhammad undau liada tiko na buna baleta tali tiko na bunga na bunua na nona itukutuku bula bina kalam sitabanga kaya tiko ngamai totoka bugawati na italatala lal Muhammad and singale wenda indai gora kenai walanga when a radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai Isaling barada memang bosojin kemudu Salam nota kiana singa kinamong sai karasili sarodi Sekalo sarawenang mogi Nikorai mai sama gandi bam tamu nilai palasina Raka urapa meraka isu mawa katua lai andrasina Dan Maria majimu etaliba Nisalai moderasi tinggi Allah mayani baikan munani Kuani koreke sealami Ondai samaluni Sibiringin hinatoluni Ela muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapo menda vaka talau taka buka singi lewu taka sa buka ya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rau ni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itibigina me bakana karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai buka loka tabioka kena kouslo surua tatni gelago batana kena pai nambani kei na manrai oyana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtou giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu duon limono se
o nga wale sarangali to miku mai na nomota e na dio vale uma Billy Street, waya e Santa Rosa, California. E rawa talanga ni rutoli dili batakani na kemu katalo washing lebu sa wanga kabin ya mai Santa Rosa, Kina Vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono nungu life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamagap siya nga ya, sala ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mai na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang bakau. Gay way dala tukin ng Vata. Koe serangan kori, sono ngono santa binakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabin ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Binaka bakalevo ng daw siya matikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na Bula Duavata na Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. And the sabo wala kasar niya daw yan inawalu sa ngabula ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, ay wili-wili sar may makatuto batataki kina kende wili-wili ng 182K NOVA sa Pura-Pura. Doon na like, doon na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vata mai.